obuyambi obubaherezayo. Abataso bakyera aha mwanya ogwa Masaka Liberation Square omu Masaka City okubasa kwiruka kandi okwiruka oku kwayitabwamu abantu batari bamwe na bamwe okuruga omu myanya etari emwe n'emwe. Ohireho eky'enjura kuba nyingi okwiruka nakwe tikwaremesibwa bitu kwagenda omu misho. Okwiruka oku kwayijumbiramu ab'amashomero gatari gamwe na gamwe aba hotel ebitongore bitari mwe na bimwe otireho n'abantu ubuntu okubasa kugira ngo babase kwa ebigendererwa byabo omu kwiruka oku. Tusonda sente laba nti abaana baffe muddala ababakeyansi bafuna kabayina akawuka tufune sente ez'okubayigiriza emirimu gy'emikono kugeza ng'ebyalaani enviiri n'ebifaananako bwebityo. Emabega wali sente ezo twazifunanga mu badonaazi baffe abatuwa obuyambi naye kati ebintu engeri gye byagenda bikyukamu sente ezo tukyazifuna singa abaana baffe sikiyinza balekeraawo nga tebalina kye bayize. Ebigendererwa by'emisinde gino TASO gyeteekateeka buli mwaka kwe kulaba nga community oba society ng'eya Uganda community okusinga nayo ebaako kyekola ku lutalo luno olw'akawuka. Ebiseera ebisinga obuyambi buno tubujja nnyo mu nsi z'ebweru naye nga TASO emyaka gye tumaze esukka mu 36 tulaba nti naffe abantu mu Uganda twekwatiremu tulabe engeri akatono ke twongerako. Okusinziira ku kunoonyereza kulagira ddala nti abavubuka abali wakati w'emyaka 15 ku 20 abantu abo bye basinga okuba n'akawuka. Twagala kubakubiriza ku mulembe guno omutebi Ssaabasajja atulagira era yatuwa ekiragiro mu mwaka mu bbanga lino litukyatambuza ery'emyaka 5 okulaba nga tulwanyisa akawuka naddala mu baana abato nga abasajja ate ffe tukulembeddemu. Aba bagamba aha nshonga eyabaleetera okwiruka kandi bagamba n'ebintu ebiri kusingayo okuleetera oburwire bwa siriimu okweyonjera na munonga omu minyeeto. Okukwatibwa akawuka okukolesa ebiragalalagala bagenda ne beerabira kati omuntu alowooza mu byokunywa ebintu ebiragalalagala mulimu enjaga tulina mwenge kati agenda n'alowooza musinga abanywedde omwenge aba asobola okukola kyonna kyabazako asanga akoze ensobi nga takisuubidde. Mukitegeere bulungi nti akawuka kakyaliwo era katta n'olwekyo oteekwa okubeera omulabu ku mulembe guno nti akawuka kano kasobola okutaataaganya embeera ze ez'obulamu bwo obw'omu maaso era n'ofiirwa n'obulamu bwennyini. Aba basima ekitongole ekya TASO okurugayo n'enteekateeka ey'okuyambaho abaana abatiine ko bari kubasa kweyamba kandi obwo biine oburwire obwa siriimu. Bari kugenda omu misho n'ehururu ey'okurwanisa oburwire bwa siriimu bari kudembe Joseph Ogu ori kukurira okuyambaho abaana abiine oburwire bwa siriimu ahirwarire rya TASO yaheereza omugisha kandi yaheereza abantu amasiko ngu obwa hati wadde siriimu nekyeyonjera ngu bitwareho ekikozirwe okureeba ngu hagira abo batambira. Gubadde nti okuyamba kufunamu ssente okuyamba ku baana bano hano enfunzi okubawa skills ezibayamba mu bulamu. Kati tutandika mpola olaba ebintu bino mufunayo akasente ne